Uvuga muri FDLR. Bayabaho muri Kongo. Usanzwe mukomoka mu Rwanda mu gihugu nkomoka mu Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Kigali ngari Mille Karongi. Kuki mwatinze gutaha? Umusirikare agomba kuresista mbaka hati ariko tubonye yuko bicanze tugomba gutanga abandi bana ntacyo twakoze mu Rwanda. Muratsinzwe ariko muri Kongo bababwiraga ko mundi mu Rwanda ikiko bigaragara ko u Rwanda rubafata nk'abantu bahungabanya umutekano wabo. FDLR yego twaga muri FDLR twumvaga muri FDLR bavuga ati FDLR donga abanyarwanda ngo nabantu bica cyane bagira ivangura ariko twasanze ubwo ndikubona uko bari kutwakira ndikubona bizahinduka. Hari ibitero wageze mu ruhare mu kugaba ku Rwanda? Ntabwo nzi yuko narwanye n'u Rwanda. Njye narwanye na M23 ariko sinzi yuko narwanye n'abasirikare b'u Rwanda y'u Rwanda 14 umujenerali umwe n'amajoro. Ubu harakurikira iki kwemeza washyize? So igikurikiraho kuko mubonye babatwaye n'ibya polisi batwaye n'abaho inzego zibishinzwe bagenda bakurikirana umwe ku wundi. Niba hari ufite ibyaha bya jenoside akurikiranywe ashinzwe ubutabera, niba hari ukurikiranwa ibindi byaha nawe ashyikirizwa izindi nzego zibireba, noneho abasigaye tubatware mu topo badafite ikintu nibura kibafata. akaba yarari appelle ya général tukaba tuzi yuko jenoside yakorewe abatutsi yakoreye aho yavukiye, aho akaba ari kumwe na bo bamurindaga kugira ngo barebe ko nta kibi yaba yinjiranye mu Rwanda. Uwo niwe Bakwereri alias yari yungiwe bakaba bahaga amabwiriza yo bita siko Bakwereri rwose ngo binuka bitaro hano kandi rero mu ntara kandi generali wa FDLR uwo ni umwe mu bari kwakira ya page abo yatanga ariko ni professor aho bamwigisha rwose general Isakari wabaye muri fare FDLR akaba yari yungirije general Omega mu bihe bitandukanye bikuru, akaba yaragiye agaragara avuga amagambo yo gusebya u Rwanda ariko ntabwo yavuga igihugu cy'u Rwanda ngo bikugwe amahanga cyangwa ngo bikorere nabi. Aba niba rero mwamurindaga
nawe sinifasha kubona ipeti ryiwe ariko yambaye imyenda ya FARDC, urabona ko yambaye imyenda ya FARDC yaba hasi cyangwa hejuru, batandukanye baje bambara rimwe na rimwe de l'armée de notre pays. Nawe ni wamurindaga, urabona ko la tenue congolaise, la tenue militaire rwandaise, non, c'est la tenue congolaise. Selon les sources, c'est digne de quoi, comme le confrère Kinyarwanda le parle, il est accompagné avec 14 éléments de sa garde. En français, une question en français parce que vous parlez en Kinyarwanda. Comment vous... Monsieur Gakwerere, comment veux-tu... J'ai posé la question, monsieur. Gakwerere, parlez-nous. On nous refuse qu'il nous parle en français. Il a parlé seulement en Kinyarwanda. Gakwerere. En français, en Kiswahili. Aye bali kukamata, tuambie kidogo. Kidogo. Gakwerere, ko twuba ko ari wowe urubitse agatubutse ka FDLR ugatsimbye. Parlez-nous Gakwerere. Amafaranga ya wafashwe n'abandi. wagiye muri Kongo ryari? kotinze cyangwa afashwe amateka. Aba rero babatwaye ariko na General de Brigade Gakwerere. Harimo abaofisiye bandi, aba Lieutenant Colonel, aba Major, aba Capitaine no kumanuka hasi. Bafatiwe rero mu ntambara zimaze iminsi zibera hano iwacu muri Kongo, uburasirazuba bwa Kongo. Bafatiwe ahantu hatandukanye. Ariko we bwite yafatiwe muri umujyi wa Goma, aho yari yihishe apanga ibitendo bibi byo kwica abantu, byo kwica abakongomani. Uzi FDLR zimaze imyaka 30 hano mu burasirazuba bwa Kongo, zimerera abakongomani nabi, zibica, zibambura ibyabo, zifata abagore ku ngufu, zikora za kidnapping no gushimuta, zisoresha imisoro ku bene gihugu kugira ngo umukongomani agere mu murima we ajye guhinga akagomba gusorera FDLR umunyamahanga. Nibyo bintu rero byatumye duhaguruka twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 kugira ngo duhagarike ibyo bintu. Ibyananiye communauté internationale murabikoze n'iki mu barwanyi bangahe? Aje mu Rwanda hamwe n'abandi bamucungaga 19 bose. Harakurikiraho iki rero nyuma yuko mumufashe? Se niwe mu FDLR mwari mufitire wenyine? Oya, barahari benshi, turimo turabashakisha nabo. Barahari benshi barihishe mu mujyi wa Goma hariya no cyane hafi y'Ikirunga. Hariya barihishe mu ijoro bajya bakora ibikorwa bibi by'ubujura n'ubwicanyi, bakomeje kubikora ariko tuzabihagarika. Niki mubwira communauté mpuzamahanga yakomeje kubakingira ikibaba bagakomeza gukora ibikorwa bibi mu mujyi wa Goma? Communauté internationale turayibwira ngo yereke abakongomani dukemure ibibazo byacu. Turashaka ibiganiro by'amahoro na leta yacu, turashaka ko aba banyamahanga bose basubira iwabo. Niyo mpamvu tubashubije igihugu cyabo. Mwabonye ubushize abasadek twasubije mu gihugu cyabo, aba mercenaires babandi abacancuro twashubije mu gihugu cyabo. Rero nta banyamahanga tugishaka ku butaka bwa Kongo, turashaka abakongomani hagati yacu dukemura ibibazo. Ibindi butumwa ku bitwaje intwaro bahari, abandi bitwaje intwaro, abakongomani bose twarababwiye, murabizi, twababwiye abakongomani bashyira intwaro hasi, bajye ku kibuga cy'umupira hariya cya Stade de l'Unité i Goma,
baze bona abakongomani bafatanye n'abandi tubohore igihugu cyacu, naho abanyamahanga bo bataha iwabo bagende basubire iwabo ntacyo tubashakamo. Muravuga iki kuba FDL n'abandi basirikare muri MONUSCO bizagenda bite? Muzabarekerayo, muzabasaba? Nabo bazasohoka umunsi urahari, uzi tumaze iminsi muri aka kazi duhora kuri uyu mupaka, urumva nabo rero barakurikira n'abarundi na SADC ndetse na MONUSCO. Urumva babahaye byose, babahaye imbunda, babahaye imyenda, babahaye ibishoboka byose, kandi gahunda bari bafite nta yindi ni ukurangiza gahunda bari bariko hariya bamaze gutsinda M23 bakambuka hano bakaza kudistroyinga iki gihugu. Barabigaragaje ejo bundi imbunda zose bakora iki bazerekeza Kiswahili kwa sababu ya Kongo. Sababu ya Kongo. Chenye nilikuwa nasema, naambia wezi wetu hapa, unajua walikuwa wananiuliza kamata watu wanawaleta kwenyu inawaonyesha nini? Hii chenye inaonyesha kila siku gouvernement ya Rwanda yenye ilikuwa inasema FDL inatumika na gouvernement ya Kongo, inatumika na ile coalition yenye walileta Warundi, machineries mercenaries alafu na MONUSCO na wazalendo. Hii sasa ndio kionyesho kabisa. Hakuna mwenye atarudia kusema kwamba mara Rwanda yenye nasema sio kweli. Hata wenyewe huko generali hapo anakubali kwamba walikuwa wanatumika na nani, walikuwa wanapata usaidizi kutoka kwa ile government. Sasa huyu serikali ama huyu jeshi huyu unamjua kama jeshi ya zamani ya Rwanda? Huyo tunamjua kama jeshi ya Rwanda. Alitoka hapa wakati yuko daraka aliyetona na aliwacha amefanya mazambi hapa na wenzi yake wenye hatujapata. Message gani unayo kwa wale? Ujumbe gani? Ujumbe nasema kwa wale wenye wamebaki wanakimbia kwa mapori hapa, hata wengine wako nchi jirani, nawaambia kwamba mazambi ya genocide uchukua lifanya genocide hiyo hezeike. Uona wewe kazeika, lakini vile umefanya heta zeika. So advice yenye nawapatia warudi kwa uzuri. Hata wengine wanakuja tunawapokea, anakuja naenda mbele ya justice, ama kuna wenye wanamuuliza anamalizia, alafu tunampeleka kwa rehabilitation center, wanamfundisha ndio kwa society kwa Amezaliwa Kongo, lakini hiyo sikia, hiyo tumeongea namna wametukabidha hao watu hapa, nenda kwa kabisa wakubwa wengine waanze kufanya screening, wajue ni watu gani wanastakiwa kwa genocide, ni watu gani wanastakiwa kwa aina hii. Alafu wale wenye wastakiwe, wale wenye walizaliwa huko na wastakiwe genocide, wastakiwe nini, watawapeleka kwa Mutobo, sijui najua rehabilitation center, waende wawafunze, baadaye ya kuwafunza warudi kwa society wafanye kazi kama Wanyarwanda wengine. Lakini afande, kwanza hii tukio M23 kuleta hawa watu, serikali ya Rwanda, jeshi ya Rwanda, ninyi mmechukua namna gani? Tuelezee hii tukio. FDLR general anakuja anapatikana mkono ya jeshi ya Rwanda, ninyi kama jeshi ya Rwanda mnachukua namna gani? Sisi tumefurahi sana, yani M23 kupigana nao pale na kuwakamata, walikuwa wanasema namna nilikuwa naongea na ule komanda kwamba FDLR ilikuwa inaua Wakongomani pale, inawanyanyasa, inawaiba. Lakini vyenye nafanya pale ndio vyenye ilikuwa inapanga kufanya nini? Kupanga, ilikuwa inapanga kufanya Rwanda. Sasa maana yake kwa ufupi, sisi kazi yetu imekuwa rahisi. Wametusaidia sana na tunafurahi. Asante sana. Jina lako ndio hii.